ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka sur kinong maulai hakalai phuwei terik ubnai nailar arzar ar phuwei kala pha yo ukurwa ubasha shakatanat pulit jong ka jilla baki pai ba nong song snong jong ka snong maulai kim don satya ya kanu kanu ka jing persha ya ki pulit ban rung hapo ka snong maulai naga benta ban tem ya ka song suk song san badru ban penyai baik penyai renti ya ka lait kawan jong ki kali ban yarap lem ya ki no ki long ying habaki ya kando ya kanu kanu ka jingjia ka basngosi ka bakham kerki uba marbut khar bulong uwei ni ki nongelam jong ka sur ki nong maulai haga jingya keren mat kilat pathai khubor ulaong bakani ke jingker pa ja katanat pulit kalong namar ka jingken tat jong ki pulit ban shim ye ka nogu ka kes hadin baki nong kit kam snong kilalai ban pentip halor ki jingjia ki balajia ki snong ki thau ki badan hapo ka jilli jong ka snong maulai snong maulai te nakalang ka jini pa na sha halor ka ba school kelas tang ban Islam ka ini lami ka jipun pana nakalang sorka de ngi kwa ban pausha nakalang jong kesur bino mulai ba ni imdon ngadu ka jipun sha ya ki pulit traffic ya kini ki pulit ki ban silkies ki snong thau ada don kies repair snong thau dan kam de nakalang ka juni imdon ka jipun sha ni kom ki pulit mo bat kunjuru ya ki polis trafik dulu bat kunjuru ya kini ki service station gitu mo ki kali prison bala da don ki jiplu iya ni kairu ba nak yang ini don ji percaya kalau kita beta di nomor pak school kelas tang ta ini suatu ba nak yang ini don kami kulit pan penya ya trafik mo pan tek ya ki kistis ki repair ada kisno dulu mo lihat ini kita yo berada di kisno ba mat kita cike yo kami di nong di drugs yo kami di nong di drugs di kisno ha ko ban ID di kulit kita tak kiong ba kadon ke jikha yang di pan di bola jadi kalau yang kedua itu kita melam jong kesur di bola nim don jikha halo kata bentah ini pedang ya gini ki bang hot kenapa kalau bayar itu ya kam shop thau ko shop